Susuruka 7 TV, televiziyo ya buri wese. Ndabasuhuje bakunzi ba Susuruka 7 TV, nizere ko mukomeje kumererwa neza cyane kandi namwe mutameze neza mukomere mwihangane rwose. Nkuko bisanzwe rero tubagiza amakuru atandukanye hano kuri Susuruka 7 TV, none munyemerere kuri uyu munsi tuze guhera mu igare. Ngero mugiye kubana nitwa Estache Musabyimana, duhereye mu igare rero by'umwihariko muri UCI Road World Championship 2025, by'umwihariko shampiyona y'isi y'amagare iri kubera mu Rwanda. Aho rwose tugiye kubagizaho uko umunsi wayo wa kane wagenze. Ikipe y'igihugu ya Australia yegukanye umudari wa zahabu muri shampiyona y'amagare mu cyiciro cy'abahatana. Hari abakinnyi batatu no kuvuga batatu mu bagore ndetse na batatu mu bagabo, by'umwihariko nk'ikizwi nka team time trio mixed relay, mu gihe u Rwanda rwo rwaje ku mwanya wa 11 muri rusange. Ikipe y'igihugu ya Australia rero yongeye kwegukana umudari wa zahabu nkuko rimaze kubikomozaho mu isiganwa rya shampiyona y'isi y'amagare rya team time trio mixed relay. Ikipe y'igihugu rero yakoresheje iminota 54 n'amasegonda 3, niko yari ku ntera ya kilometero 41 na metero 800. Muri irushanwa rero Ubufaransa bwaje ku mwanya wa kabiri, aho bwarushijwe amasegonda 5, ni mu gihe ikipe y'igihugu y'Ubusuwisi yo yabaye iya gatatu irushwa yo amasegonda 18. Muri rusange ikipe y'igihugu y'u Rwanda yarigizwe na Byukusenge Patrick, Nkunzabera Eric, Widuhaye Mike. Aho ni mu bagabo, ni mu gihe mu bagore ho y'u Rwanda rwiruhagarariwe na Ingabire Diane, Nirere Saverine ndetse na Nyirarukundo Claudette, iyo yaje ku mwanya wa 11 mu makipe 15 yarari guhatana. Australia rero yasabwaga gushimangira gusa nyine kugira ngo ishyirisi ku birenge byayo by'umwihariko muri igare, kugira ngo nyine ikomeze igaragaze ko ari ikipe ikomeye by'umwihariko mu magare. Izurici rero mu mwaka wa 2024 nyine ubwo shampiyona y'isi yaherukaga kuba, ikipe y'igihugu ya Australia yatwaye umudari wa zahabu muri shampiyona y'isi yo gusiganwa nk'ikipe abagabo n'abagore, aho basize Abadage iby'ijana 189 by'isegonda. The Australia won the team time trio mixed relay with an improved time from 0.89 seconds of Zurich to 5 seconds of Kigali World. Noko rero byaje kugenda by'umwihariko mu ikipe ya Australia hariya Izurich. Andi makuru kandi ari kugenda avugwa by'umwihariko mu mikino. Mu nyemerere twerekeze muri football, ubwo niho mvuga mu rwego rwo kwitegura imikino itandukanye. Ikipe ya APR FC murabizi ko kwitegura umukino ifitanye na Pyramid ku wa gatatu tariki ya 2 ukwezi kwa 10 mu mwaka wa 2025. Ubuyobozi bw'ikipe bwahuye n'abahagarariye abafana bagana uko bagomba kwitegura rero uyu mukino ugomba kubahuza n'ikipe ya Pyramid hara mu Misiri. Burabizi ko umwaka ushize ari ikipe yabakuyemo kandi akaba n'ikipe ikomeye cyane kuko ari nayo yatwaye CAF Champions League umwaka wa 2024 umwaka wa 2025. Rero baravuga ati tugomba kwihimura. Reka dutegereze rero turebe uko bigomba kugenda muri ikipe rero ya APR. Abakinnyi bari kwivuga imyato, abakinnyi nabo bari gutangaza. Rutahizamu William Jerome Tokwi, we ukina rutahizamu ikipe ya APR, yatangaje ko rwose bifitiye icyizere cyane, gusa avuga ko nubwo abafana batabashimishije mu ntera y'abahizi kubera ko atabashe kwigaragaza, ibyo rero ngo byamusigiye akazi kenshi ko gukora cyane kugira ngo yongere igarurire imitima y'abakunzi ba Nyamukandagira. Yatangaje ko kandi ngo yagerageje kwitwara neza muri Sekafa Kagame Cup yabereye hara muri Tanzania, ngo nubwo batageze ku ntego zayo yo kwitwara neza mu mikino ya Sekafa yo kuba batwara iki gikombe cyakinwaga, ariko we hahita avuga ko ari gushyiramo imbaraga kugira ngo ari buryo ki bakitwara neza mu mikino yose iri imbere. Ati muri shampiyona umukino wa mbere wabaye yatanze ibyo yari afite byose. Murabuka ko batsinze ikipe ya APR yatsinze ibitego 2 ku gitego kimwe batsinda Gicumbi. Ni mu gihe rero umukino bafitanye na Pyramid, aravuga ati nawe agomba kugira uwe
mu buryo bwihariye kugira ngo barebe uko bakitwara neza muri uyu umukino. Waravuga ati bari tayari cyane. Kandi ikindi kiri kuva mu ikipe ya APR nuka tugaruka kuri Jibril Watara, munabizi ko amaze iminsi arwaye, gusa abaganga rero bamuhaye ikiruhuko cy'ibyumweru bitatu, ariko ikipe ya APR izakina umukino ubanza no kwishyura wa Pyramids by'ibyumweru rwose bitarashira Watara. Ubwo rero kuba Watara yakina uyu mukino ni igihe nyine bw'ikipe ya APR yamuzana mbere y'igihe cyateganyijwe muri rusange, naho ubundi tubaza ubungu twavuga ko Watara adahari muri rusange. Mu nyemero twerekeza no mu ikipe ya Rayon Sport kugeza kuri ngo yamaze kugera mu gihugu cya Tanzania, aho igiye gukina umukino wayo wo kwishyura w'ijonjora ry'ibanze. Ubwo ijonjora nyine rya mbere mu mikino ya CAF Confederations Cup, aho umukino ubanza murabyibuka wabereye i Kigali kuri Kigali Pele Stadium. Umukino warangiye ikipe ya Rayon Sport itsinzwe na Singida Black Stars igitego 1-0. Ubwo rero bagiye mu mikino yo kwishyura, nabo rwose bamaze kugerayo, aho bakina kuri uyu wa gatandatu tariki ya 27 ukwezi kwa 9 umwaka wa 2025. Biraza kugenda bite? ese Rayon Sport yitwara neza isezerere Singida Black Stars cyangwa se irasezererwa? Reka tubihanga amaso cyo tubifirije n'amahirwe masa kugira ngo bitware neza muri rusange. Twerekeze mu ikipe y'igihugu noneho y'abangavu y'abatarengeje imyaka 20, aho yageze mu gihugu cya Nigeria, aho igiye gukina umukino wo kwishyura wo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026. Ikipe y'igihugu rero y'abatarengeje imyaka 20 mu mukino ubanza yari yatsinzwe n'ikipe y'igihugu ya Nigeria igitego 1-0 hano i Kigali rwose kuri Kigali Pele. Ubwo rero nabona akazi gakomeye bafite kugira ngo barebe uburyo ki bakitwara neza muri rusange muri uyu mukino, kugira ngo bareke bakishyura iki gitego bagakomeza mu mikino izaba ikurikiyeho by'umwaka wo gushaka itike y'igikombe cy'isi cya 2026. Nuko bihagaze by'umwihariko rero bakiriwe neza na ambasaderi w'u Rwanda muri Nigeria, bazivamo Christophe rwose yabakiriye neza cyane. Ni mu gihe rero komiseri ushinzwe umupira w'abagore mu Rwanda Gicanda Nicta yashimiye ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru hari mu gihugu cya Nigeria uburyo nyine babakiriye. We hatangaza ko babakiriye neza, ubwo rero nabo bagende barebe uburyo ki nyine baza muri darapo y'u Rwanda bakitwara neza cyane muri iyi mikino. Ikindi cyane kiri kuvugwa, amakuru agenda avugwa hirya no hino, nuko uwitwa Shanivan Ale ukina ikipe ya Juventus mu gihugu cy'Ubutaliyani, papa we mubyara nyine ni umuholandi, naho mama we mubyara akaba ari umunyarwandakazi. Amakuru hari akaba ari uko ngo uyu musore ukiri muto yamaze kwemerera gukinira ikipe y'igihugu y'u Rwanda Amavubi. Reka dutegereze turebe niba koko azaza gukina ikipe y'igihugu cy'u Rwanda, kuko ni benshi babyemera ariko bikarangira batabashije kuza gukina iyi mikino muri rusange. Turabashimira rwese mukomeje kudukurikira kuri YouTube yacu yitwa Susuruka 7 TV, mukomeze kubana natwe tubagezaho amakuru atandukanye aba agenda avugwa hirya no hino. Mukomeze kumererwa neza cyane. Nitwa Estache Musabyimana, ciao ciao.